tauri akana ichunkwa na tokiambirire ndio rabierio akana maerio yari to grade 6 grade 9 na kinya aba form 4 bambirire kwithira bakeria achiero bioru ari nende munini wa county commissioner Nterechi yake kujikene ya Laura Kendonde na ugete ukaribu ekibwa kwana akenda utieria bierio bitethira bikiumba kwithira abiki wankuru kina ureti achi ariko bakwithira bakimenyera anabo kaitene akaba kwere riboti ya mwandiketu wa Ndeto Mukiri Onkunja. La kwanza ningependa kuwajulisha ya kwamba ama kuwakumbusha ya kwamba tumeanza mitihani ya kitaifa. Imeanza wiki hii, haswa mtihani wa kidato cha 4 tayari umeanza na unaendelea. Na grade 6, grade 9, amwen na form 4 kikidide kakiumike DCC wa Kiengo sub-county irere Gembe Central no Laura Kendonde na witapo thirikari nibekite mitaratara meya ya kuona kiriki kibita na mbere boya na aritwapa ukarua na bakwithia bena thirikari sibio kaitakara bokarira kiriki kenda bomba kwithia bakibwithia bateno sumura no tuyoni mubango ya thirikari mwana wende hombe kwithia na kubwithia kiriki yawe akaretu burakwana. Na wakati huu wa mitihani ningependa kuwajulisha ya kwamba kama serikali mikakati yote imepangwa jinsi ambavyo wanafunzi wetu watakavyofanya mtihani, na tunajua ya kwamba wametayarishwa ipasavyo na walimu wao na kuandaliwa vile inavyofaa ili kuweza kufanya mtihani hii. Orukire DCCO Laura Kendonde na rombete kinyasi arika itakaende anabakukarira kirike bombe kwithanika bakubathire batikethire beba sumbura kaitakabe na kerio kenda mwana ateke kuramane kubwithikirio kiawe boya na ende kinyasi arika bawatilia nabo baraba kuthithia kirio ki. Ningetaka kuomba wazazi wetu ni kwamba wakati huu wa mitihani ya kitaifa tuweze kupatia wanafunzi wetu ile nafasi nzuri ya kufanya mitihani yao kwa njia ambayo haina mambo mingi. Tusiwe watu wa kuanza kusumbua hawa watoto wakati wanafanya mitihani, tuwafanye wachelewe kuenda shule ama mtoto akose kuenda shule. Hata huwa tunaambia wazazi ya kwamba chakula ambacho unapatia mtoto wakati huu wa mtihani, tafadhali tupatie tu watoto wetu kile chakula ambacho wamezoea kula. Usio wakati wa kuanza kupatia watoto chakula kigeni, afike shuleni kianze kumsumbua tumbo na anatakikana kufanya mtihani. Kwa hivyo tupatie watoto wetu support. Najua tumekuwa tukiwa support vile wamekuwa wakisoma, na sasa hivi vile wanaanza mtihani wa kitaifa, tafadhali tupatie watoto wetu support ambayo inahitajika wafanye huo mtihani. Nikiripotera Meru TV kuma Kiengo Gembe Central, Beta Mukiri Onkunja. Na kuma au Meru TV tukendra tobonde baraba kerio ne kukuruka kuku ya kaita ketu twera wana kichomba pass with flying colors sito bendera akaita kake ya kinyathai bwechierio ne bienu alad mwendi orene mwandiki munene akiamene kiambas na chimirite na kuri sinita wa county ya Meru Kadhuri Murungi kwithira aitire kiroto kiawe kya kuromba giti kya ngavana Ithurano twitete bya mwaka wa 2027 kimuromba nende nera kiwatambaru ngavana Mutuma Ntwethinki akenda kiri mwaka wa 2023 na iyeleka na gichomba 2032 Mutuma nomba kwithira akiwatambaru Akadhuri Murungi kiri kuromba giti kya ngavana county ya Meru miakene. Ripoti ya mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Walitu. Nawe Alhaji Mwendia mwandiki munene wa kiama kia Mbas kaunti ya Meru noritie Kadhuri Murungi gwikira gatanta kiroto kiawe gya kuromba giti kia ugavana kiri kithurano twitite na kumuria na rombe giti kia useneta kinya gikithurano kia mwaka wa 2027 nikenda nawe Mutuma Ntwethinki karomba giti kia ugavana iromba rakwa iriri Kadhuri Murungi karia giti gyaku seneta Mutuma wa Ntwethinki karia giti kiawe kia ngavana bogwatane bubaire burite ngugi ou kanyaga kature na koto na nkerege baigwe karutiraga giti kia ngavana
tugatimia mutuma wa Ntoithinkia tunenkere gembe miaka eje 5 iri mbere aja kinya baba igwa kamurutira jakara imenti yaigerwe na jakara tigania baigirwe Nkuruki Alhaji Mwendia na kuga nyuma ya mutuma Ntoithinkia akaragitene kya ugavana ipindi biere Kathuri Murungi bakamugwata mbaru nikenda kinyawe aka gavana wa Miru. Leu toma miaka ewe mutuma na awe tete mbere na baturi antu ba mutuma bakugwata njara gwa Kathuri Murungi bakugwata njara bagwitithia gitene kiu ete ombi very easy na mathabu jau jakabwa muno egitarire antu ba Kathuri bagwatana antu ba mutuma endere na ngugi egitarira ria kinya antu ba mutuma na antu ba Kathuri bagwatane Kathuri endere na ngugi egitare ria kinya gutena maana ya andu aja nandi na nkageria bunthe bombekana kinya kuringanira akuruba Miru eje amwe nikenda bona kiroto kiu gikwerekana. Akirikiria Alhaji aliuga ngwataniro ya gavana mutuma Ntoithinkia na seneta Kathuri ni batere gwita na mbere nikenda Miru bakona witi na mbere. Ndomba mheshimiwa Kathuri Murungi na mutuma wa Ntoithinkia ngwataniro uwe gatwika no ya nandi twikinya 2027 bwaragania Miru kairi ndengenda kuromba uju ngwataniro ubonania nete mbere mwanka kinya ithuranone ndomba mono kampu ya mheshimiwa Kathuri na kampu ya mheshimiwa Ntoithinkia ikara nthiguru akoro bakiraito na akoro barabange bare Miru bokarithia antu babo baire nthiguru John to redemption ye Miru irikire antu babo baire buteja ndaromba butekeje kuruira giteke mwe mheshimiwa Kathuri na mheshimiwa mutuma wa Ntoithinkia. Nkiripotera Miru TV Beta Jeff Wagitumam. Kerekana na ruoro no mwandiki etu Wandeto Jeff Wagitumane nde ya Kenya ibore tukumba kwithira bakichumira na utiera andethia chioni ko mtu anchanchamo kenda kucheba niriti kombe kwithira chiki watwa ni mirimo kuringana na daktari Mugambi awete ndimo chaba kutiki ko ni mirimo na antu ibomba kwithira bakira nyama yondu boro tumantu baba kethira bagito turo bori botie mwandiki etu Wandeto mutugi wa Kiambi. Ingene jirombi gutigirane bagutirita nyumo ciao kumana na mirimo ya nyumo magita kwa magita are kuringana na gitare de Mugambi wa Tonaldo Clinic aja no thimenti augite Nkuruki ya Kenya ngirijirane bateja gotoro bwao kumana na mirimo ya kugwatithana kuma kire nyamo iji akigweta batea guchancha manyumo murimo juju jwithara juri atari sana ki ndira jo makinyo mojo etakire antu nonto kuringana na statistics jaira tu nacho ndene Kenya o mwaka iturusa anto kumania murimo juju janto Nkuruki ngiri izere bakwaragia kagitaba guchancha magakuru mpaka wa mwana ntigirikire kurigire murimo jwa rabies egita jara naro toreo tuitana anto manto ja kichacha mbwa na tuba mutira sindano cha kurigire murimo juju na tureba mutira otheri tui mutaira anto bonde na itwithirite twina program weja clinic ke kiumia kimwe kithiri. We have vaccinated quite a number of donkeys and we are happy that the numbers are many and people are quite positive to preventing rabies in our population because this is a zoonotic disease. It is the oldest actually zoonotic disease which comes from animals all the way to humans, and the best way to stop rabies is vaccinating animals, starting with dogs, donkeys, horses and also cats. Niyo ntobo inyereto ne mati ne mwenda mukarigite wa ngwatano ya enentikri no thimenti ntobaba tonando baba kliniki be ba makutano na nyene ntigiri ni ntobo ko chia veru be ya kenda nyomo chieto ika mtu kenda irigeria murimo jojo jwa rabies na incidence imwe murimo jojo rabies ko ntikiri imwe rete thina yambiria kurumana na kwi mtu erumire rutere rwa katheri na yo muruma emurumere ga kumurekia
the moment yo karakara mbiriria gutura mata na irio to ajukiru initiative ikangwa cibitari ntigirie wonto na kurumana na community na ndei bonere ore thithirie makosa bindige korawa na nya kurengere na incidents yo eu rumana thokone kayora irwe onto tutari na minsi ingi cia kumenya ura tumbo mitirita thine Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Mbeta Mutugi wa Kiambi. Mwandiki wetu wa Ntheto Mutugi wa Kiambi no ntuboro nuru na njira indiku na riboti ya Mutugi wa Kiambi yatunenkira kanya ga ukucha Meru kitu chokerete nyuma ndeke itikura ya twina monanili wetu wa Mathio Paula Wangujiri. Imagine starting your teaching career here, at the foot of Mount Kenya, a place you call home. Build on a foundation of 30 years in education. Embrace your calling to inspire, guide, and build future generations. Embu Teachers College. August and September intake ongoing. Embu College. Skills to go places. Odi Antometo Meru County Tharaka-Nithi County Isiolo County na Kinyambu County ntorerio cionthe ciithire kiretie ituri bionthe bianthe bira bimagaruo nkuja na ntato sire na murio tamatanta jama sono jagi empeke auki atia we ukwenda kwethira wina mantu ukwenda kumenyithia antu nukwenda track kana ngare ya rudishu aja ni oturi nini wewe areria antora ndongo na ndongo antu bakwigwe warie tankongi maugene atiri gwo kwenda kugire skuru yaku gwo kwenda kuthia road show kana kiaba kira kionde kwenda sauti yenene atiri aja tuli na ngare ya road show ira tugukunenkera na maguri jara kuguna muko jo waku na kinyawenda tukwejania mona mugi kana na MC sound irere aja nirete onekete kaire kuma ndiguro rombo kuma gitara baroti ko ye gitara banu mwanga gucoka kwa Jesu runguru eria iguru na matu na kinyamanga nyoni na ndenjo mo gutoneka engeta eje Limo number 0725 170 744 withirogisi gwatira ngari yaku ya road show na kinyoke ya kuthawe na kiatho aunja ni otorito ra kwena gwe taritho na gutu nini wewe turekane You can read about it in the Daily Express. Watogene kire chinchigeto kia biele kia ndeto chia Meru TV oro ni kurikani wapita muthoni wa kirama na monanili wetu wa Mathio ni Paul Wangujiri na tukwira tanambira na tuthiatira kimitandao yote yo kinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya amona kinya tuthiatira okulukira pang na kinya Signet Meru TV twaguchokiria nkatho chia mwanya tugita na mbere na ndeto chia gichunchigeto kia biele kia ndeto chia Meru TV oro ni atinende achiari barabena na bakinjete kaita kakugima rwibore twenende bomba kwithira bakibanekanira njerene chia karia babe ya kaite no gwa kiaria afadha James Gikunda na atarerete mawati yana baejero bakwithira yakiumane kuma nabo kwithira bagitanirwa muchine ndi arachiari bore tukumba kwithira bakimenyera nabo na nkulokyo banenkanira njerene chia karia babe ya kaite ne karabetete kugima ruri boti mwandike tu wa ndeto kiroria wa Stella
oriria twitite kagita karutha ruru raja aria na batana baingi bethagira bagicemania na kunywa kirunya. Father James Gikunda Chomba kuma Ntereche gia kinethirite akiuria aciari bara bena na batana baimenyere muno bakibanenkanira njarene cia nthaka. James Gikunda Chomba mwene micheni wa DUM St Philips na kinya mwene chukuru ya DUOM Day and Boarding Primary School na inya Junior Secondary. Narua ngweretwe muno nkebwera bobo bwinde athikeri barabo kombigwa kuma 2004 intoraga gutana bieje na mwaka jojo ndena urwe nene muno nonto mwaka muthiru ntatanire kwa mbia terete yarojo na oke tugatana kuma tariki 11 cia mweri yo twetete baumare tariki 6 mweri wa Disemba na ndi buromba itu tureterenia na babenu tigeni kubatanira nja nonto bateathwa kirira jakiria tubathagaja kurukina gutara aciari bethere bakimenya mwana muntu uria kumunenkera mukariria mwana wawe ngindigienda kubwira mumenyere muno aciari mwana uria ukunenkera etherare muriongi ontane kana mumenyeri ontane yaku kethera atena mantu jegi omurungu umenye okura nawe tafadhali tumenyera antu au tafadhali ndi buromba kumania na experience bugaikia ana babenu bugaikiria bubatanira nja baikie ni center narea bakathwa kirira kegi kumenya murungu no kegi muthako mumero uria batere kwithirwa akari ito please kwa thithio botiora nabo kuma Ntereche giaki guku ni wandi ya Nyaki East gicigo mbunge kia Northment ngikunyiria ntoto rieto ni Patrick Wastela. Iboya muno mwandiki wetu wa Nteto Patrick Wastela. Kamiti ya miunda ibombetu kwithira bagi kinya kaunti ya Meru araba liongete Ntereche ya maili 7 na araburi batongeretwe ni muramiri wa munene Senator Mohammed Faki nendekende kwithira bakia ile thinire chithire tigete na mbere ya miunda roteru na utiera ibakumba kwithira betu irantaira thina ibakiariria akari nende ibabekirite akani baberete bakatigire thina cha miunda chikumba kwithira chikithire na kuchanio ira chithire tikioneka kaita kwa kagita cha miunda roteru chikumba kwithira chikinya muicho riboti ya mwandiki wetu wa Nteto Mwende Walaibuni. Kamiti ya Seneti nerendila na mantu ya miunda ni kinyete ruterero maili 7 na bona nyuma ya mukario mwana reto Daniel Mutuma wiki etheta kiri mbunge ya Seneti ati munda yone yokuoyo ontubaku akabeterete machoki kumakire kanisa ya Katholiki ere kwirone yoyukitie munda yone ati ekuyukangia. Watu hapa Kidhima location walileta petition katika bunge la Seneti kusema kwamba ardhi ambazo zimetolewa na serikali kwa project za umma zahanati, primary school na secondary school zimewekwa fence ama ukuta na kanisa la Katoliki. Kwa hivyo tumekuja leo kuwasikiza. Ardhi zimeandikishwa kwa jina la County Government of Meru. Kwa hivyo hiyo inamaanisha kwamba ardhi ni za umma. Kwa hivyo tunasubiri maelezo ya kutoka kwa kanisa ni vipi waliweza kuchukua hizo ardhi na kumiliki ili tuweze kutoa maamuzi yetu sisi. Akiaria Senator Faki norane mukaririgite wa kamete yari wa kurena miunda kathombere yukitu ya mwinge unto akwati la miunda yene guchokera mwinge ne kaenda kugethera kurena mirandi ya weti na mbere ya reo mashukuru amona sibitare ekari 1735 ambazo ni mali ya serikali ya kaunti ya Meru, lakini ardhi hizo zimeweza kunyakuliwa. Tumetoa maelezo kwa chief officer wa ardhi ambaye alikuwa hapa, akamwambia kwamba hizo ardhi tutampatia plot numbers azichunguze zote na tuletee ripoti kama Senate. Mfano hapa kilio kikubwa ni kwamba watoto wanasafiri masafa marefu kwenda kutafuta elimu. Hakuna shule ya chekechea katika eneo hili la Kidhima, hakuna zahanati, hakuna mradi wote wa serikali ya kaunti ya Meru wala serikali kuu. Akiaria Senator wa kaunti ya Meru Kathuri Murungi nora ukinyete kiathoneke ari umwe mukamite wa kiama ki na urete gikundi kioti la munda yona yochoka kiri mwingi na mbwena nikenda mantu kathomba yaeta na mbere kuthithika no ntuguti primary school irere aja ni private
na yakine kanisa ya Catholic na guti primary public na shukuru wingi nongana bete isiuru inkoromba kamite eje irekangia na mpwe na bakwaja na timelines before December twitathigunkune toinga for Christmas first week of December petition ikethore kuthira na ya communicate ore batio communicate kirewe wa usika bonde. Kiripotera Meru TV kuma Mailisa Perere bore mbeta wa Mwende wala iboni. Kagita kuwe uganto beto bakiuriraga ogutwe gotwe na kagita kaumo muno akobaceria kuromba ta thirikari ya county ikonekana ngabaigo bae karibu aga bakaya batutetheria mantu amuno ntutu gotwe na kagita kaumo kira ikondigaria kairia kakatita igatwikite kandiketo kari black spot mwanka ukathira njira nara barabara nira university kwina ibao biona ni team black spot lakini amwe na ugu gutire jukumu thirikari yukitie ya kugaiga antu barabomba ku rescue antu in case muntu akaurira murono kathita bora bamba kuthungira bakabutira bakabaruta noa community bongwa baukaraoku yago wapeni mantu tamuno ntumonekanaga imatithira ya kinya mwanka omo kana yiri matonekana baya karibu aga kinya wewe na sub county tukabagwata watatu karibu navo inkutugania na kila thirikari mbao turukuruthererie no yakathita kumaga kukinya mwanka bagana ibacherie antu bara divers na antu bara ku rescue antu yaba mbakurira murono yo kathita bakare either marimanti kana round gatonga bura na ngabaigo bae karibu aga bakaya batutetheria mantu amuno ntutu gotwe na kagita kaumo kira ikondigaria kairia kathita igatwikite kandiketo kari black spot mwanka ukathira njira nara barabara nira university kwina ibao biona ni team black spot lakini amwe na ugu gutire jukumu thirikari yukitie ya kugaiga antu barabomba ku rescue antu in case muntu akaurira murono kathita bora bamba kuthungira bakabutira bakabaruta noa community bongwa baukaraoku yago wapeni mantu tamuno ntumonekanaga imatithira ya kinya mwanka omo kana yiri matonekana baya karibu aga kinya wewe na sub county tukabagwata watatu karibu navo inkutugania na kila thirikari mbao turukuruthererie no yakathita kumaga kukinya mwanka bagana ibacherie antu bara divers na antu bara ku rescue antu yaba mbakurira murono yo kathita bakare either marimanti kana round gatonga bura kandiketo kari black spot mwanka ukathira njira nara barabara nira university kwina ibao biona ni team black spot lakini amwe na ugu gutire jukumu thirikari yukitie ya kugaiga antu barabomba ku rescue antu in case muntu akaurira murono kathita bora bamba kuthungira bakabutira bakabaruta noa community bongwa baukaraoku yago wapeni mantu tamuno ntumonekanaga imatithira ya kinya mwanka omo kana yiri matonekana baya karibu aga kinya wewe na sub county ya muno mwandiki wetu wa Ndeto Ndangara Baiguru no ntubari ripoti kuma nterechia Tharaka-Nithi na ripoti atwikira gatanta Ndeto atia Meru TV orongo chokere nkatho cha mwanya muno no ntubotuthia mitandao yetu yo kinyanire Facebook na kinya YouTube amona kinya tuthiatira okulukira Signet na Pang Meru TV twakwira thank you very much na kichombani wa mbeta mutoni bakirana mwananili wetu wa mathithio au karipola wangu jiri eta na mbere na kuthiatira Meru TV no tutuna mibango kathomba ira tumbete kwithira twikubangira na twakuretera